Yeah. Check this out. Usa ka matinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputang na konseho. Usa ka matinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputang na konseho. Marsilyan kabayan, dili na to kalimtan. Karong Mayo 13, ato siyang ibutang. Marsilyan kabayan, para sa kalambuan. Sa mga kabos, kanunay siya nga mutabang. Karong Mayo 13, wala na imposible. Kanunay nga magpaluyo sa ato si Adorne. Kung na kay problema, duol niya dito. Niya ni mo makita ang libre nga abogado. Kung unsay ipatabang talira siyang maduol. Lihuko niya diritso nga wala na'y dagang nasol. Siya ang ginataganang mulihok para sa paglambo. Ang musugpos na utanog mo patumas ka maayo. Attorney Marsilyan, ato akini perme. Sulat na tos balota, karong Mayo 13. Sa kamatinud-ano nung puutan na bugado. Dinisa ko sa misiputan na tos konseho. Marsilyan tabayan, dili na to kalimtan. Karong Mayo 13, ato siyang ibutang. Marsilyan tabayan, para sa kalabuan. Sa mga kabos, kanunay siya nga mutabang. Sa kamatinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputan na tos konseho. Usa ka matinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputan na tos konseho. Marsilyan tabayan, Marsilyan tabayan. Karong Mayo 13, ato siyang butaran. Marsilyan tabayan, Marsilyan tabayan. Sa pagkakonsihal diri sa atong takbayan. Usa ka matinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputan na tos konseho. Usa ka matinud-ano nung puutan nga bugado. Dinisa ko sa misiputan na tos konseho. Konseho, konseho, konseho.